Bangarogori yigalega gemda, dagabonda rangati amenge, namamunang garortia. Galeng na metnae namra mabrem amamoram ma Jerusalem. Da pagalengan na niya mabunbon gerangat ni imudua mangat mamak kamu menaris nangat. Gerangat ingenet naringo isangataman seberangat. Yangat junguna ma John saka baptize pra marubek na marigi. Da panasora ma mareka na magunang. Da bangu baptize berangan na magologa amagumur-gumur ka. Ma Jesus kan debit Joseph. Bayi ngarogori sabastunenay ni ma Jesus diris nambit sagay di wartortia. Enges ka ngaro orte di wasagias. Jaru mamer nama Israel nganar muripam. Dakamut pra rogortia. Oki akungan angan geni yanik. Iba ngenirem magunang bamarodam gerangat ni isa mangemuwa kamungut para mas nangakamarik. Da pangenira magorot tokorik isa magologa amagumur-gumur ka gerak perangan. Buangan isameng seberango ema Jerusalem, besua mangeriyo ma Judea dema Samaria, besubra maibut ki aterit moy. Bangakata mandori beraksod les pakar bakan debit dari sawang bamewegi yang ka dari sawang. Bawakia stat nanyam sebu septori igatet pabid debes da maruyo masugos kriyom ni inboya mugulungat bainat mair gemda. Dini warna rarortia. Arubek no mengerika magalili. Menet banget mirtit, banget nanyam sebusap. Raktia maruga ma Jesus, keragi sama ngemuga kalaga, rebit sedam usup kialaron, nagemngen, dikoki wae berdem ka, rogarnas, togorit ingen luga, igan debit sedam usup kiaron.